Mwaramutse neza nshuti z'Icyeza TV, reka tugongere tugaruke ku makuru yacu. Amakuru yacu reka tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane 2026 M23 ubu ngubu iri mu Busuwisi hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikaba yarohereje intumwa 17 zose kugira ngo zijye kuyihagararira mu biganiro birimo kubera mu Busuwisi kugira ngo baganire kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara ibintu byabaye bombori ku itangira ry'itariki 13 ntabwo abantu babyumvishe neza, kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo yari yohereje intumwa nkeya kurenza izo M23 yari yohereje, bityo rero bituma bizana umwuka mubi. Nyamara ngo no mu Busuwisi nabo bari bahishe amakuru y'aho ino nama izabera, dore ko inama n'ubundi yaberaga muri Qatar rero ikaba yari yavuze ko izakoresha uburyo bwa yakure kugira ngo ishobore kwitabira ino nama, ariko bikaba byararangiye bigaragaye yuko abayobozi ba Qatar nabo bitabiriye inama imbona nkubone mu Busuwisi. Ibi biganiro rero bibaye inshuro nyinshi baganira ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo umutekano ndetse n'ituze byigeze bigaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigenda bivugwa na M23. Ndetse bino biganiro bikaba byaratangiye none ku itariki 13 bikaba bizarangira ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane 2026, ubwo impande zose yaba ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 bazaba baganira ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi birimo bivugwa nuko M23 irimo iravuga ko ibi biganiro birimo bibera mu Busuwisi n'ubundi ntacyo Kongo irimo kubikemuraho, kuko n'ubundi iyo bagiranye amasezerano ari hagati ya Kongo na M23, n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongera ikica amasezerano, itera ibisasu kuri M23 ndetse ikanasenya n'ibirindiro bya M23 mu gihe bari mu gihe cy'agahenge. Rero guhera kuri zino tariki 13 kugeza ku itariki 17 z'uku kwezi kwa kane tugiye kuzarebera hamwe niba kuko imyanzuro yatanzwe izava muri bino biganiro bibereye mu Busuwisi ko hari icyo bizatanga, nyuma y'uko habaye ibiganiro byabereye muri Amerika, nyuma yaho hakaba ibiganiro byabereye muri Qatar, byose ntibigire icyo bitanga. Tugiye kuzareba rero niba hari icyo ibi biganiro byo bizatanga bigiye kuzabera ahangaha mu Busuwisi, bihuje ibihugu bigiye bitandukanye, harimo ibihugu bya Qatar, hakabamo n'intumwa za Amerika nayo yohereje intumwa zayo kugira ngo zihure mu Busuwisi zige kuri kino kibazo kirimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuvuye aho rero twavuga ku makuru ari kuvugwa na Papa Leo wa 14, arimo avuga ko Amerika ibyo iri kuvuga cyangwa se Donald Trump mu yandi magambo ku byerekeranye n'uko ngo Papa afasha ibihugu bifite ibyihebe, ntabwo ibingibi ngo ntabwo bitera ubwoba uno mupapa, kuko ibyo ntabwo abirimo. We yavuze neza ko atari umupolitisiye, ahubwo we yunga abantu ndetse aharanira amahoro. Donald Trump rero hakomeje gushinza uno mupapa yuko yemera yuko ibihugu bitunga intwaro za kirimbuzi, ariko Papa we yavuze ko ntabwo bafatiye Donald Trump, ahubwo Donald Trump yuko ari umupolitisiye, undi we akaba ashinzwe iyobokamana. Donald Trump rero n'ubundi akomeje kugira ibibazo by'umuhora wa Rumozi, kuko ibihugu byose byamuhagurukiye ndetse birimo bimurwanya, binamusaba kurekura uriya muhora wa Rumozi. Donald Trump ariko ntari kubikozwa.
Donald Trump rero ubu ngubu ari kuvuga yuko umuhora wa Hormuz niba Iran itawurekuye cyangwa ngo yubahirize amasezerano bagiranye y'amahoro, yuko ashobora kuzasenya ibikorwa byose remezo bya Iran. Ariko Iran yo ntacyo yibwiye ndetse nta n'icyo perezida wa Iran abivugaho, ahubwo we akomeje ibikorwa bye byo gufunga umuhora wa Hormuz, ndetse aravuga yuko ikintu cyose gishobora guca muri uriya muhora wa Hormuz cyose ashobora kugisenya isaha n'isaha igihe Donald Trump agikomeje ibikorwa bye byo kumurasaho ndetse na Israel. Bivuga rero ngo Donald Trump ubu ngubu afite ikibazo kubera yuko ibihugu byose byamugarutse, ndetse ibihugu byose byagizweho ingaruka n'iyi ntambara yo muri Iran ndetse n'intambara yo muri Israel Amerika yateje. Bityo rero Donald Trump nawe afite ikibazo kuko ibihugu byose biba bimubaza aho bigeze kugira ngo ino ntambara yavuga ko izamara iminsi 3 akaba yogoga ikirere cya Iran ishobore kuba yahagarara. Murakoze rero, amakuru n'aya.